Srdačan pozdrav i sa moje strane i ovoga večera. Ja se radujem što smo ponovo zajedno i kao što je i Dragoslav rekao, a interesantno da smo i u ovoj pesmi koju smo pevali, ima jedna rečenica koja kaže i koga teški denot dojde zli. Jel ima takvih dana? Jel ima takvih događaja? Zaista, nažalost, mi se susrećemo sa tim i to svakodnevno i u našem životu, ali isto tako i sa tu gde se nalazimo u okruženju, sa ljudima sa kojima se susrećemo. Jeste da nas pogađa najviše kad mi doživimo ili kada su neki naši mili i dragi. Ali pre nego što odgovorimo na ovu temu, samo da postavimo nagradno pitanje. Sećate se, svakoga večera idemo novo pitanje i nagrada je ova knjiga. Nabrojite najmalku 3 znaci na blizinata, na krajot, na istorijata, na ova planeta. Bilo ih je 10. Da li možete barem 3 da se setite o znacima da se zaista nalazimo na kraju istorije ove planete? Je li ima hrabrih? Barem 3? Barem 2? Može. Radovi, zemljotresi, nesloga ljudi jedan spram Dobro. Ljudi će biti naduveni, stregoljubci, Aha. apostoli jedni drugima pravići, Dobro. na zlo, mnogo šta je moguće. Aha, dobro. Bilo je više od 3. Evo, knjiga je tu. Gde je Bog kada stradamo? Počeo bih sa jednim događajem koji se dogodio za vreme Drugog svjetskog rata. Jednoj ženi je došao poštar. Čim kažemo Drugi svjetski rat, onda nije bilo mailova, čak ni možda telegrama, ali poštar je doneo jedno pismo, ušla je unutra, otvorila je kovertu i tamo je pisalo sledeće. Ви известуваме дека вашиот син, извршувајќи ја својата честна должност во војна, I pretpostavljate šta je pisalo dalje. Toliko je bila potresena da kada je vreme rata onda mnogi ginu, ali svako očekuje da se njegov mili i dragi bude sačuvan i da dođe kući živ i zdrav. I uzela je taj papir koji je pročitala, nije ga ni čitala dalje, onako ga je zgužvala, spustila se na stolicu, onda podigla glavu gore i izgovorila jednu strašnu rečenicu. Боже, јас те мразам. I znam da nije jedina. Niti jedina majka, niti jedini otac. Bože, ja te mrazam. Teška rečenica. Isto tako kada se dogodi neka tragedija, neka nesreća, onda ljudi upućuju pogled ka nebu ili svoje misli ili čak i svoje ruke, neki čak podignu i svoju pesnicu, izgovaraju negodovanje. Zašto je Bog to dozvolio? I mislim da ne može da bude teži trenutak kada roditelji treba da sahrane svoje dete. Da. I moja supruga i ja smo sahranili svoje. 24. aprila biće 17 godina kako naš sin nije sa nama. I ja često dobijam pitanje, ako Bog postoji, zašto ne uspostavi pravdu? Zašto oni koji su zli i koji ne valjaju, nego oni snose posljedice, a neko drugi koji je ispravan i pobožan i hoće da živi kako treba, da on bude sačuvan? I šta onda ljudi spominju?
spominju ono što je najteže, a to su ratovi, saobraćajne nesreće u kojima su nevini stradali. Ja se sjećam kad smo živjeli u Beogradu. Bio je jedan lančani sudar od 18 automobila na Gazeli. To je onaj kako kažem, nadvožnjak gde se prelazi se most, gde se prelazi reka kod Sava centra. 18 automobila je bilo slupano, a sudar je izazvao jedan pijani vozač. I njemu ništa nije bilo, a u svakom autu je neko na neki način nešto se povredio. Je li to pravda? Izbeglice, gde pružaju tu svoju posudu, svoju činiju da bi dobili samo malo hrane. Je li to pravda? I želim da razumemo samo jedan deo odgovora. Zbog čega? Zbog toga što mi nismo sposobni da razumemo nešto što je iznad našeg poimanja, jer smo ograničeni. Život prestaje da ima smisao. Vera u Boga kada dođe do bolesti, do tragedije, tada počinje, znate, da se ljulja. Jer to pitanje zašto? Zašto Bog dozvoljava? Zašto ljudi umiru pre vremena? Ako je uopšte iko umro na vreme? Zašto se ne uspostavi pravda? Zašto ljudi napadaju jedni druge? Zašto neko želi ono što nije njegovo, ono što je tuđe i pokušava da ukrade, da dođe do toga? A znate li koje je to pitanje zašto prvi postavio? Jedna majka. I to prva majka. Bila je to Eva, kada je klečala pored beživotnog tela svoga sina Avelja, koga je ubio niko drugi nego njegov rođeni brat Kaj. I pogledajte izveštaj koji se nalazi u prvoj knjizi Mojsijevoj, gde se opisuje taj događaj. I mu reče Kain na svojот brata Avela, da pojdeme v поле, a кога беа во полето, Каин скокна на Авела, братот свой, и го уби. Jako brzo je ono što je posejano donelo svoje rezultate. A šta je posejano? Šta se u stvari dogodilo? Kada se pokazala ta neposlušnost koja je donela svoje posljedice? Upravo tada kada je Eva stajala ispod tog drveta za koje je Gospod kazao nemojte dirati. Znate, mi ne znamo koje je to plod. Jer kad samo kaže plod, mnogi crtaju jabuku, ali nigdje ne piše koja je vrsta voća bila. Bog je rekao nemojte, a Soton je rekao uzmi. Bog je rekao umrećete, a Soton je rekao postaćete kao bogovi. Šta je bilo potrebno? Dati poverenje jednom ili drugom glasu, jednoj ili drugoj izjavi. Poverenje. Zašto Bog dozvoljava da nevini stradaju? Znate, i onda ljudi zaključuju, ili Boga uopšte nema, jer da ga ima, on bi intervenisao. Ili je Bog slab, nemoćan da reši te probleme, vidi on sve to, ali je slab da bilo šta učini i onda pušta da tako život ide dalje i zlo ide dalje. I jednoga dana, ko zna, možda ćemo istrebiti jedni druge. Ili možda uopšte ne mari za nas. Nije mu stalo. Dragi moji, mi smo nemoćni kao ograničeni da razumemo sve. Vi znate da ljudski mozak nije u potpunosti iskorišten. Od 100%, ja sam čitao neka istraživanja, ne znam kako su došli do toga, da čovekov mozak, prosječnog čoveka je negdje 3-4% samo iskorišćenosti. Samo ekstra inteligentni ljudi sa koeficijentom 150
I onda nabrajaju kao što je možda bio Einstein, Newton. Oni su imali, kaže, 7-8% iskorištenosti mozga. Sve drugo je tu, ali nema funkciju. Da li takvi ograničeni možemo da razumemo i da damo odgovore na takva pitanja koja su večna? Mnoga pitanja stoje bez odgovora. Pa isto tako pitanje smrti. Kao onaj koji obavljam sahranu. Često kada prolazim, onda, znate, čitam nadgrobne spomenike. I postoje natpisi koje praktično svaljuju svu krivicu na samoga Boga. Jedan natpis koji sam čitao kaže, napisao je to bilo tu u Beogradu, Bog je uzeo cvet. A pretpostavljate da se radilo o mladoj osobi. Jedan drugi natpis koji sam čitao u Nišu, vi znate da oni malo drugačije imaju određene izraze i meni je bilo neobično, ali razumećemo. Kaže, ne plači mamo, majko, ne tuguj tato, oče, Bog je tako hteo. Natpis na nadgrobnom spomeniku. Ko je kriv? Bog. Bog je uzeo. Da li je Bog uzeo? Takvi ljudi ne poznaju istoriju zla. Iz tog razloga donose takve zaključke. A to pitanje smrti, pitanje zla je mnogo starije nego naša planeta. Zašto? Evo šta nam kaže iz posljednje knjige Svetoga pisma iz Otkrivenje 12:7. И настана војна на небото. Михел и неговите ангели завојуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив. Rat gde? Na nebu? Je li moguće da na nebu bude rata, bude zla, bude mržnje, bude neprijateljstva? Kako? Ne znamo. Ali nije bilo, znate, oružja, nije bilo bombi, nije bilo aviona, pa da su se sukobili dobri i zli anđeli. Ko se sukobio? Spominje se izraz Mihajlo. Grčki Mihail potiče od hebrejskog Mihael, što znači ko je kao Bog. Odnosno, ko je ravan Bogu. Znamo na koga se to odnosi. Na samoga Isusa Hrista. A onda se spominje jedan izraz kod nas, aždaja. Znate sad aždaja, to je nešto samo iz neke naučne fantastike. Međutim, to je samo simbol. Simbol vidjet ćemo koga. I sada imate dve vojske, imate jedan front na kome se sukobljavaju dva različite sile. Sile dobra i sile zla. I ta borba je završena i izgubljena strana biva bačena na zemlju. I evo čitamo o tome u 12. poglavlju 8. i 9. Но не устоја и за нив веќе не се најде место на небото. И беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена Ѓавол и Сатана, која ја мами целата вселена. Беше соборен на земјата и заедно со него и ангелите негови беа исфрлени. Da li je ovo samo priča? Znate, kažite mi da li je zlo priča ili je istina? Susrećemo se svaki dan. Zlo se utelovilo u jednoj ličnosti. Zašto se Sotona naljutio? Čitamo 12. tekst. Затоа веселете се небеса и вие кои живеете на нив. Тешко вам кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слегнал при вас со голем гнев, оти знае дека му останува малку време. Kaže da su zbačeni sa neba. A onda ljudi kažu, čekaj malo, pa zašto na zemlju? Toliki svemir, tolike planete, tolika druga mesta gde žive sinovi Božji, zašto baš na zemlju?
Ali izveštaj Bože reči kaže da je Sotona pokušao da prevari i druge, ali nije uspeo. I oni imaju ono drvo poznanja dobra i zla, ali samo kao spomenik pobede, a ne poraza. I pošto nigde nije našao utočište, dolazi na zemlju koja samo što je stvorena. I to je prvi bračni par. Dakle, izveštaj kaže, ostalo mu je malo vremena. Zašto? U svemiru više nema zla, nema patnje, nema bolesti, nema greha, nema smrti, nema groblja. Jer nema zla. Sve se prenelo ovde. Onda mi ljudi kažu, dobro, da li je Bog sve stvorio? Ja kažem da. Pa zašto je onda stvorio Sotonu? Zašto je stvorio jedno takvo biće da nas uvija u crno? Ispada onda Bog kriv zbog toga. Da li je tako? Da li Bog može da stvori nešto negativno? Nešto zlo? Je to spojivo s njegovim karakterom? Naravno da ne. Luciferu i izraz Lucifer ništa nije loše. Svetlonoša. Bio je posljednji stvoren od anđela. Sa jednim posljednim zadatkom da bude u samoj Božoj prisutnosti kod njegovog prestola i da svojom pojavom zaklanja slavu Božju. Veću čast niko nije imao. I kada se opisuje, kaže da je bio mudar. Ne kaže mudar, nego pun mudrosti. Onda ne kaže lep, nego sasvim lep. Savršen. Dobro. Kako onda savršeno pa može da krene prema zlu? Znate, savršenstvo podrazumeva slobodu izbora. Jer ako nemate nešto, onda niste savršeni. I Bog je predvideo slobodu izbora, ne da mu bića služe zato što su programirana, zato što moraju, nego zato što osjećaju, zato što su zahvalna, zato što ga vole, zbog onoga što on čini za njih. Zato ključno razumevanje zla jeste sloboda. Sloboda da mogu ići jednom ili drugom stranom. Živeti jedan ili drugi način života. Poslušnost ili neposlušnost. I vidjeli ste iz slučaja Eve što se dogodilo. Neposlušnost je donela svoje posljedice. I onda ljudi kažu, dobro, jel nije moglo drugačije? Zašto Bog nije bez te slobode stvorio biće? Znate, ja volim što nisam serijski proizvod. Jer danas imate robote. Robote u obliku čoveka. Imaju fantastično znanje. Iznad svakoga najinteligentnijeg čoveka. Mnoštvo informacije. Imaju jako dobre sposobnosti. Ali šta nemaju? Nemaju slobodu izbora. Nemaju osjećanja. Programirani su. Čak imate i decu robote. Evo zamislite da imate dete robota. I ustaje ujutro i kaže, dobro jutro tata, dobro jutro mama. Vi kažete, da li ćeš da doručkuješ? Hvala mama. Da li ćeš ići u školu? Ići ću tata. Nema osjećanja. Sve je isprogramirano. A vi imate dete koje je tu i koje i pogreši, ali dođe, zagrli vas. Jednostavno, ima nešto što ima samo čovek. Bilo bi strašno ako ne bismo mogli imati moć izbora. I hvala Bogu što nam je dao slobodu. I to je poseban dar koji je dao ljudskom rodu. Međutim, nemojte zaboraviti, taj dar slobode donosi svoje posljedice. Postoji onaj izraz koji ljudi ponavljaju, a to nije narodna izreka, to je tekst iz Svetoga pisma. Ono što poseješ, to ćeš i požnjeti. I to jeste tako. Dakle, imate
uzrok i posledicu izbora. Šta posećeš, požećeš. Zamislite mladog čoveka koji umire od raka pluća. I roditelji znaju da će umreti i da mu nema spasa. A taj isti dečak, čovek kad je bio dečak, kad je imao 12-13 godina, počeo da puši. I da proba, pa 2, 3, pa 5, 6, pa 1 kutiju, pa 2 kutije. Iako se zna da to donosi rak pluća, imamo doktore i znamo da je to tako. Ali onda, znate šta kažu? Pa kaže i doktori puše. Kaže nemoj, a i oni to rade. Pa ko je tebi uzor? Čovek. I šta je taj dečak imao? Slobodu izbora. I izabrao je ono što je loše. Ili čovek koji umire od ciroze jetre. Strašna smrt. Zašto? Ta ciroza jetre nije došla odjednom za 2-3 dana. Prošlo je vreme. I on je odlučio da pije. Imao je slobodu izbora. Da li će Bog onda biti kriv za njegovu smrt? I to preranu smrt. Zakon uzroka i posledice. Hajde da se opet vratimo na Adamu i Evu. Znate li gde je bila prva svađa u braku? Upravo kod Adama i Eve. Od prve neposlušnosti, od pada na prvom ispitu koje je sam Bog dao, od prve probe, i evo izveštaje u prvoj knjizi Mojsijevoj. Адам пак рече, жената која ми ја даде, таа ми даде од дрвото и јас јадев. Тогаш Господ Бог и рече на жената, зошто го направи тоа? Жената одговори, змијата ми измами и јас јадев. Ko je bio kriv? Adam kaže, pa nisam ja kriv, ti si mi dao ženu, pa ona je mene prevarila. A Eva, kaže, pa nisam ja kriva, evo, zmija me je prevarila. I dan danas uvijek je drugi kriv. Uvijek je drugi kriv. I ponovo imate, nemojte zaboraviti, zakon setve i žetve. Bog je želeo dobro i da je čovjek činio dobro, posledica su bili blagoslovi. Ako je čovjek izabrao zlo, opet imate zakon setve i žetve, onda ćete snositi posljedice koje su prokletstvo. Znam da nevini stradaju. I to najčešće deca. Ali ko je kriv? Bog? Sloboda izbora. Sloboda izbora jednog ili drugog. Римлянima. Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, по таков начин и смртта премина на сите луѓе, преку еден човек од и сите сгрешија. Koliko ljudi je zgrešilo? Šta kaže? Da vidim. Site? Aha. Dobro, ne mogu da vidim sad odavde. Svi site. Greh je kao zaraza. Kao zaraza koja se širi. I pitanje je šta ću ja odlučiti. Nema kutka planete Zemlje gdje nema greha. A posljedice? Kakva je konačna posljedica greha? Pogledajte tekst u Rimljanima 6.23. Оти платата што ја дава гревот е смрт. Šta je plata za greh? Smrt. I znate da je ovdje stavljena tačka, bilo bi strašno. Ali stavljen je zarez, iza toga dolazi nastavak teksta. Kako on glasi? А дарот Божи е живот вечен во Христа Исуса нашиот Господ. Iako su Adam i Eva učinili greh, iako su njihovi potomci učinili greh, iako su svi u prošlosti, koliko god, za 6000 godina koliko ljudi živelo, svi su sagrešili, čitali smo, Bog je našao rešenje. Kakvo rešenje?
smrt svog Sina Isusa Hrista. Plata za greh je smrt i neko je morao da umre, a to je bio upravo Božji Sin. A ljudi kažu, pa zašto Bog ne učini nešto za zbog ovoga greha koji je u svetu? Učinio je. I ne samo nešto. Učinio je sve da nađe rešenje za problem greha kroz smrt samoga Isusa Hrista. I ne samo to, čini i druge stvari iako je čovjek upropastio. Svakoga dana nam iz atmosfere dolazi čista voda. Svakoga dana. I to je Božja milost, što je još uvijek tako. Poslušajte sljedeći tekst iz jedne neobične knjige koja se zove Plač Jeremijin. По милоста на Господа не загинавме наполно, бидејќи милосрдието Негово не е пресекнато. Тоа се обновува секое утро, верноста Негова е голема. Svako jutro ponavlja se da je golema Božja milost. Svakoga dana kada otvorimo oči i vidimo da smo dobili još jedan dan života, zahvalimo Bogu. Svakoga dana kada imamo na stolu hranu, zahvalimo Bogu. Svakoga dana kada imamo mir i slobodu, zahvalimo se Bogu. Svakoga dana. Jednoga dana u Njujorku nekoliko prosjaka je stajalo blizu, sedeli su dole blizu semafora. I u jednom trenutku jedan veoma skupoceni automobil se zaustavio, bilo je crveno svetlo. Jedan od prosjaka je ustao i prišao je tom automobilu i tražio je da mu čovjek nešto da. I on je upravo išao iz kupovine i uzeo je jedno parče hleba i dao mu je. I ovaj prosjak, znate, onako nasmejao se iz zahvalnosti, a onda je čovjek, vozač, video da on uopšte nema zube. I onda je izvadio iz svoje kese još jednu bananu, dao mu je. I u tom trenutku ovaj prosjak je podigao glavu gore, sklopio ruke i kazao, Isuse, hvala ti. On je znao da je sam Bog pokrenuo ovoga čovjeka da učini dobročinstvo. Ko je taj koji stavlja humanost u srce ljudi da pomažemo jedni drugima? Ko je taj koji stavlja saosjećanje? Upravo sam Bog. I ajde da se vratimo ponovo na samoga Sotonu. Rekli smo, Bog je stvorio jedno savršeno biće. Celo nebo, ceo svemir se radovao kada je Bog stvorio nešto izuzetno posebno što će biti u njegove prisutnosti. Ugradio je lepotu, ugradio je mudrost, muzika je svirala, čula se pesma, ali nešto se dogodilo. Znate, kao kad se rodi jedno dete. Imate radost, imate veselje i roditelja i rodbine, svi su tu. Ali kažite mi, ako jednoga dana od te bebe postane kriminalac, da li će Bog biti kriv? On je mnogo puta bio na raskrsnici svoga života. I mogao je da izabere da li će učiniti dobro ili će učiniti zlo. I on je izabrao zlo. I jednom, i drugi put, i treći put, i mnogo puta se to ponavljalo. Sad sam se setio jednog primjera koji sam čitao, neobičan događaj, kada je jedan od kriminalaca, bilo je to vreme kada su se smrtne kazne obavljala vešanjem. I kada je trebao da bude obešen, tražio je, kaže, da li mogu da posljednji put poljubim svoju majku. I svi su mislili, pa a kako da odbiju takav jedan gest. I dozvoli su, kada je majka prišla i kada ga je zagrlila, on joj je odgrizao uvo. I oni su bili zaprepašćeni. Kako je moguće, zar je moguće da je toliko kvaran? A on onda rekao, to je zbog toga što me nisi kaznila kada sam ukrao prvu jabuku. A onda je došla kesica bombona, a onda je došlo kokoška, a onda je došao automobil, a onda je došla pljačka. Ono prvo nije bilo sprečeno. Posljedice.
Sotona nije odmah počeo da ubija. Ne, još uvijek niko nije znao šta se nalazi u njegovom srcu, ali je počeo da širi nezadovoljstvo među ostale anđele. Pa znate, Bog nama brani. Pa on nama ne daje potpunu slobodu, čim nam kaže moraš ovo, moraš ono, jer 10 zapovesti su postojali i gore na nebu. On je tiranin. I to je bio početak zla. Neko je kazao jednu interesantnu reč. Izgleda da je Sotona suviše dugo stajao pred ogledalom i divio se samome sebi. A kada se divite samome sebi, do čega dolazi? Do oholosti. Gde je uzrok greha? Gordost, samouzvišenje, a onda imate visoko mišljenje o sebi. I u svakome drugome se nađe greška, ali samo ja ispravno razmišljam, ispravno govorim, ispravno činim. Znate, krotak i ponizan čovek nikada neće učiniti zlo. I Lucifer je stavio sebe ispred Boga i želeo je da zauzme mesto koje pripada samo Bogu. I kada čitate knjigu proroka Isaije, onda kaže on, podignuću presto svoj iznad Božjega prestola. I to ga je pretvorilo u satanu, đavola, vraga, demona, protivnika, neprijatelja, šta god hoćete. Dobro? Znate li kako ga je Isus Hristos nazvao? Evo teksta iz Jovanovog evanđelja 8. poglavlja, 44. tekst. Тој е човекоубиец од почетокот и не стои во вистината, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, говори од себе, зашто е лажец и татко на лагата. On želi samo zlo ljudskom rodu. I kaže, kada god govori, on uvek laže. On hoće da prevari. On je začetnik zla. On je svoju slobodnu volju usmerio u negativnom smislu. I sada želi da nagovori i samo čovečanstvo da to učini. Danas, jedina njegova preokupacija jeste da smisli kako da ljude zavede, kako da ih prevari. A znate ko je drugi krivac? Ja znam da je on krivac i uzročnik svega. A znate li ko je drugi? Sam čovek. Sam čovek. Da li Sotona može da nas natera da učinimo zlo? Ne može. On vrši uticaj, ali ne može da nas natera. Mi odlučujemo da li ćemo prihvatiti. Ne. Ako slušamo njega, ponavljanjem greha, mi postajemo njegovi robovi. I znamo da nešto nije dobro. Evo, uzmite bilo koji primjer. Da li ljudi znaju da pušenje nije dobro? Znaju. A zašto to ne ostave? Jer nemaju snage. Nemaju snage. A kaže, ja to mogu da uradim kad god hoću. Ali 1 dan, 2 dana, 3 dana i opet se vrati. Ja znam da duvanska industrija čini sve, da stavi mnoštvo otrova koji izazivaju zavisnost i da ne možete bez toga. Ali to nije rešenje. U Novom Sadu dok smo živeli, mi smo imali takozvani klub zdravlja i odvikavanje od pušenja. Imali smo jednoga čoveka koji je pušio 3 pakle cigareta dnevno. 3 pakle dnevno. Jednoga drugog koga sam susreo, 5 pakli dnevno. Samo jednu gasi, drugu pali. Ljudi znaju da nije dobro, ali nemaju snage da se odupru tom iskušenju. Kako se ipak osloboditi greha i zla? Evo šta kaže Jakov. Па затоа покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Koji je način? Ne postoji nikakva amajlija. Ništa što bismo stavili na sebe da bismo se zaštitili od zla. Ja nekada gledam na automobilima, ljudi imaju oko retrovizora stavljen krst.
ili nešto drugo, ili stavljaju u određeno vreme, tako, znate, neke relikvije. Ništa. Ne može da nas oslobodi od samoga zla. Jedini način je šta? Božja pomoć. Ali opet se vraćamo. A šta je sa nevinima? Sotonski cilj je da upropasti. I dragi moji, to što je bilo na nebu, sada se prenilo na zemlju. I naša zemlja je postala pravi front i poprište borbe. A u jednom sukobu između dobra i zla ne stradaju samo oni koji su zli, nego i oni koji su na strani pravde, pa čak i oni koji su nevini. Jedan neobičan tekst iz Isaije 57. poglavlja. Праведниот умира и никој не се загрижува. И благочестиви мажи се грабат за земјата, и никој не помислува дека праведникот од зло се оттргнува. Jednoga dana, jedan čovek kojega sam poznavao, bio je lekar, dečiji lekar, bio je čak upravnik bolnice u gradu koji se zove Kikinda. I umro je sa 65 godina života. I kada sam nazvao telefonom njegovu ćerku da joj izrazim saučešće, ona mi je kazala: Siniša, zašto? Samo kratko vreme pre toga je otišao u penziju. A bio je toliko voljen. Znate, kada deca vole nekoga, onda znate da je to voljen čovek. I toliko su bili roditelji mnogi zahvalni, što je bio je prava duša od čoveka. Zaista poznavao sam tu porodicu, imao sam prilike da spavam kod njih, jer smo mi išli, moj otac je bio poljoprivrednik, pa smo imali bostan, jedno smo nekada morali da prespavamo za sutra dan i oni su nas uvek pozvali da budemo kod njih. Duša od čoveka. I kada je umro, i njegova ćerka mene pita: Siniša, zašto? A ja sam se onda setio ovog biblijskog teksta. I tada sam joj onako citirao ovaj biblijski tekst. Pravednikot od zlo se otrgnuva. Nisam znao da će ta osoba sa 53 godine svog života završiti svoj život. Sa 53 godine. I kada sam govorio na toj sahrani, onda sam spomenuo ponovo taj isti biblijski tekst. Dakle, mnogi nevini stradaju u toj borbi, u tom sukobu između dobra i zla. I na kraju predavanja želim da obratim vašu pažnju na još nešto. Kada Bog ne uspe da nekoga ubedi da Bog ne postoji, jer on veruje da Bog postoji, onda pokušava da ga usmeri pogrešnim putem. Da pogrešno razume Bibliju, da pogrešno tumači Bibliju, da pogrešno živi u odnosu na ono što govori u Svetom pismu. I znate, ja se uvek molim Bogu, kada trebam da izađem pred ljude i da govorim o živome Bogu, da to bude istinska njegova volja, a ne moja. Jer, znate, strašno je dati nekome pogrešno uputstvo. Slušao sam o jednoj strašnoj željezničkoj nesreći u sudaru 2 voza. 100 ljudi je izginulo. Mnoštvo njih je bilo povređeno. I kada su spasioci došli i počeli su da tragaju za onima koji su preživeli i da im pomognu, da ih izvuku i svega toga, na kraju su došli do same lokomotive. I videli su čoveka kojima su bile odsečene noge, još uvek je bio živ, ali je u svojoj ruci držao jedan papir. I kazao je: ovde sve piše. Bio je to jedan žuti papir, papir žute boje. Ovde, kaže, sve piše. Dali su mi pogrešno uputstvo. Poslali su me na pogrešan kolosek. Sveto pismo daje pravu informaciju.
razotkriva Sotonu i njegove laži i prevare, otkriva nam u potpunosti božansku istinu i u stvari želi da nam pomogne da i mi prepoznamo volju Božju i da živimo po njoj. Znate, kad je sve dobro u životu, onda ovako stvari izgledaju. Materijalne stvari su na drugom mestu, a Bog, on je na trećem mestu tada, znate, kad mi zatreba. A kada dođe zlo, onda Bože pomagaj. Onda je Bog na prvom mestu, onda sam ja na drugom, a materijalne stvari, one su tek na trećem. Do kada će Sotona vladati? Do kada će sve ovo da traje zlo na ovoj zemlji? I kakav je njegov kraj? Da li će stvarno ikada biti uništen? I to trajno. Nemojte zaboraviti, on je začetnik zla, on je varalica, on je aždaha, on je đavo, on je Sotona. On će biti uništen. I Svetopismo kaže da ćemo imati priliku da vidimo, to će Bog, iako je on duhovno biće, ali Bog će želeti da materijalno vidimo kako njega stvarno nema. Kaže, od njega će ostati samo pepeo. A znate kad kažete pepeo, onda je to apsolutni kraj. Ne, neće se Sotona večno mučiti i pržiti kroz cijelu večnost da ispašta zbog onoga što je uradio. To nigdje u Svetom pismu ne piše. Pepeo, konačni kraj. A onda će početi novi život. Kao Feniks iz pepela, sada će Bog obnoviti ovu našu planetu Zemlju i učinit će sve kao što je bilo na samom početku kada je bio raj. Započet će večnost i to večnost sa Bogom. I dragi moji, moja je želja da budem tamo. A vi? Bog nas poziva. On nam je omogućio ne samo saznanje, nego i silu kako ono što očekuje od nas, da i mi sprovedemo u svom životu. I želi da nam pomogne i kada nam je teško, i kada plačemo, i kada smo siromašni, i kada je bolest tu, i kada je beznađe, i kada je svako zlo pritiska koje Sotona donosi, depresija, svakakvi načine koristi. On hoće da nam da silu, da prevaziđemo, da je sa nama i da nam da snage da na kraju budemo i mi pobednici i u njegovom carstvu. I moja je želja da se to ostvari. I to nek bude u Hristovo ime. Amin.